Bismillah. Şiratta hadis 1525 hadis Anis Suddi. قال سألت مرة الحمداني عن قول الله عز وجل As-Suddi ayta men de Murra al-Handanidan sıradım de Allah'ın şu sözleri turunda sıradım de. Ve in minkum illa variduha. Yani Allah subhanahu teala ayta Kur'an'da sizden her birigizde, şundaqta sizden her birigizde anda kirashak. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Hamindi Allah'ın kararı şunday. Allah'ın kararı şunday, yani her bir kişi, yani sizin her birigizden anda kirashak. Anda kirashak yani utqa kirashak. فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamşında Mur el-Hamdani yani o bitne bu Suddi andan şu ayetinin tefsiri turunda sıralı. Hem bu sahabe şu ayetinin tefsirli başlayış nesedi? Haddeseni Abdullah ibn Mas'ud haddesakum gan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Abdullah ibn Mas'ud'un sözlerini getire. Abdullah ibn Mas'ud kimnin sözlerini getire? Allah'ın ilçisinin sözlerini getire. Demek Kur'an ayetin nerse bilen tefsirliler? Peygamberimizin sünneti bilen. Kur'an ayetin Peygamberimizin sünneti bilen tefsirliler. Eyte Kâle Resulullah, yani gan Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilçisi etken قال يرد الناس كلهم نار. Yani kıyamet gününde her bir kişi utqa tapşırılacak. Her bir kişi utqa tapşırılacak. Summa yasduruna bi a'malihim minha bi a'malihim. Şundan soň kişilerini şu uttan alarının amellerine qarap qutqaraşaklar. Şu uttan yani kişiler şu amellerine qarap şu uttan qutulacaklar. Fa awwalukum kalamghil barq. Ham eng birinchi turkum kishi yashin tezliginde şu uttan qutulacak. Summa kamarri rih. Şundan soň şunday turkum bolar, alar jil tezliginde şu uttan qutulacak. Summa kahudril faras. Şundan soň şabış atı şekilli. Summa karrakib. Şundan soň at qatlangan jaydaq şekilli. Summa kashaddir rical. Şundan soň kişinin şabışı tezliginde qutulacaklar şu uttan. Summa kamashihim. Soňundan indi atlap bargan kişi tezliginde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu birinci Allah subhanahu teala aytdı. Ondan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sizning her birigizde utqa tapşırılacak. Bu sünün ma'nası kıyamet günde sirat köpürü bulacak. Sirat köpürü bulacak. Başka hadislerde keldi, bu köpür şeşten neşkerek, kılıçtan utkinrek. Ham şu sirat köpürü cehennem utu üstünden uzaklaşacak. Cehennem utu üstünden uzaklaşacak. Biz sizinle bilen başka hadiste aldık, ham bu sirat köpürü bik zor bulacak, yani bik keng bulacak. Ham ol cehennem utu üstünden uzaklaşacak. Ham şu köpürden her bir kişi uzaklaşacak. Şu sirat köpüründen her bir kişi uzaklaşacak. Ham kila başka hadislerde ham şu sirat köpüründen uzganda astan, uttan şenişkiler çıkacak. Şenişkiler çıkacak. Ham bu şenişkiler koy bir kişilerini tırmap, lektirip alıp utqa ap gidecekler. Koy bir kişilerini tırmap alacak. Koy bir kişilerge bu şenişkiler timeyecek. Elbette bu şenişkiler bardik Allah emir etken kişini lektirip alacaklar. Ham şu sirat köpüründen her bir kişi uzaklaşacak. Kimdir indi Allah saklasın şu sirat köpürün uza almışa. Şuşunda şu şenişkilerden legip şu utqa kilip düşecek. Şu utqa kilip düşecek. Ham bu hadiste kildi, koy bir kişi, bu kişiler indi şu sirat köpürünün özlerinin amellerine qarap, onların şu sirat köpüründen çıgı tezligi onların amellerine qarap bular. Ham bular şunday türküm kişiler yaşın tezliginde. Görgeniz var mı kökte yaşınni? Nindi tezlik bilen yaşın şagılıp ala. Yani yaşın şagılıp ala da yokka çıga. Şunday tezlik bilen yani
Молния. Шундый тизлек белән кешеләр яшен тизлегендә кайбер кешеләр шушы Сират күперенең теге ягына җәннәткә таба чыгачаклар. Булыр шундый кешеләр ат шапкан тизлектә. Булыр шундый кешеләр кеше шапкан тизлектә. Хәтта булыр шундый кешеләр инде бу кешеләрнең гамәлләре әз булыр күрәсең. Алар инде кеше атлап барган кеше тизлегендә әкрен генә көч белән, хәл белән шушы Сират күпере өстеннән чыгачаклар. Хәтта субхана килә хәдисләрдә иң ахырда чыккан кеше Сират күпереннән әйтелә, ул ди кайбер вакытта атлап барыр ди, шушы Сират күпереннән. Кайбер вакытта үрмәләп барыр ди, кайбер вакытта утырып торыр ди. Бара алмас, хәле булмас. Ягъни аны арттан килеп, астан чыгып шәнечкеләр эләктерерләр. Һәм инде шәнечкеләр аны апчып китә алмаслар, тырмап кына китерләр. Һәм бу кеше шундый авырлык белән, шундый көч-хәл белән Сират күперенең икенче ягына килеп чыгар. Һәм субханалла, килә хәдисләрдә бу кеше Сират күперен чыгып җиткәннән соң шундый авырлык белән үзен иң бәхетле кеше итеп сизәр. Үзен иң бәхетле кеше итеп сизәр һәм әйтер: Аллаһ миңа бар кешедән күбрәк нәрсә? Аллаһ миңа бар кешедән күбрәк рәхмәт күрсәтте дип әйтер. Аллаһ миңа бар кешедән күбрәк рәхмәт күрсәтте дип әйтер. Шуңа күрә бу хәдистән алабыз иң беренче нәрсә Сират күперенең булуы. Сират күперенең булуы. Һәм аннан һәрбер кеше чыгачак. Шулай бу хәдистән алабыз бу дөнья ул чабыш кыры шикелле. Гамәлләр. Күпме гамәл эшли аласың, изге гамәл, аны эшләргә кирәк. Һәм бу гамәлләр шулай ук нәрсә синең Сират күперенең чыгу тизлегенә тәэсир итәчәк. Күпме гамәлләрең Аллаһ яраткан эшләрең күбрәк булса, шуның кадәр Сират күпереннән тизрәк чыгарсың. Күпме гамәлләрең әзрәк булса, шулай Сират күпереннән әкренрәк чыгарсың. Һәм инде субханалла, Аллаһ сакласын. Һәм инде булыр шундый кешеләр шушы Сират күперен чыга алмыйча, шушы упкынга егылып төшеп калырлар. Аллаһу а'лам.